Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti štanglice. Potrebno mi je za to da ispečem 3 korice. Vrlo su dekorativne, ukusne, a i izdašne. Stavila sam 2 jaja i 2 kašičice soli. Umutit ću lepo penasto pa ću dodavati i ostale namirnice. Dodat ću 80 ml ulja, 1 čašu od 200 ml jogurta, 6 kašika ravnih brašna, 1 prašak za pecivo i dodat ću 2 kašičice crvene začinske paprike. Na početku vam nisam napomenula da se revna odmah uključi na 200 stepeni da se ugreva, pošto sve ovo mućenje i pravljenje ovih kora ide brzo, tako da revna se meni već zagrela. Još malo ću umutiti špatulom da sjedinim brašno i začinsku papriku. I vrlo kratko se peče jer je kora i veoma tanka. Pleh je veličine 30 x 25. Rasporedite lepo po plehu. Isti su sastojci za drugu i za treću koru, s tim što ćete u ovu drugu koru dodati spanać. Znači druga i treća kora spanać. Znači opet 2 jaja, soli, to ću da umutim. I onda ću dodati opet jogurt, ulje, brašno, pecivo, sve isto, s tim što ću dodati u ovu koru spanać. Takva je i treća kora, znači 2 kore sa spanaćem, 1 kora sa crvenom začinskom paprikom. I stavit ću spanać, ovako 1 šaku. Znači sveži spanać ili blitva, sitno seckan, ovako 1 rukohvat, što bi se reklo. I ovu koru sa spanaćem sam rasporedila i ide na pečenje. Sve 3 korice sam ispekla. Evo, na hlađenje su, vrlo su tanke. Za to vreme, dok se one hlade, a brzo će se ohladiti, ću pripremiti premaz ili fil za ove štanglice. Ovdje sam pripremila 300 g sitnog sira, ili vi stavite neki mekši sir, 300 g. To ću umutiti sa 1 kašikom majoneza, 2 kašike pavlake, ili ćete staviti 3 kašike majoneza. Znači, sve zavisi ono što volite. Da izmiksam, da napravim jednu kremastu masu. Ću dodati 200 g, možete seckane šunke, možete parizera nekog. Ja sam narendala, lakše mi je da narendam i nekako mi dođe sve i ujednačeno. I dodat ću 2 kuvana jaja isto rendana. Lepo ću to da izmiksam i filovat ću kore. Kore su se ohladile, evo vidite kako su one i tanke. I sada ću pola od ovog nadeva staviti na ovu koru. Preko ovog nadeva ću u tankom sloju staviti pavlaku. Ali znači u vrlo tankom sloju. Tako će kora da se lepše i bolje zalepi kada ima pavlaka. Preko ove kore ide ova kora koju smo napravili sa začinskom paprikom. Druga polovina fila. Preko ove treće kore sa spanaćem kao završni deo ću staviti 200 g pavlake. Samo ću je malo pre toga lepo da umutim jer se tako lakše i maže. Namazala sam pavlaku i sada ću na sitnoj strani rendeta narendati 100 g krčkavalja. Evo, štanglice su gotove. Ostavit ću da kore lepo upiju, da se lepo stegnu, pa ćemo da isečemo da vidite presek. Kao što i sami vidite, stvarno su jedne izdašne, lepe, veoma su ukusne. Evo prijatelji,
Tortica je stavila. Sada ću da isečem da vidite presek. Možete da sečete na kockice, na štanglice, kako god vama odgovara. Presek ovih štanglica, a sočne su, mekane i ukusne. Nije ih teško napraviti. Probajte. Nadam se da će da vam se svidi ovakav moj jedan predlog. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!